right. Ngiyabonga mfakathu ukunika ithuba leli ukuthi ngichasisele abantu ukuthi uhambo lwami engilenzayo kuma regions ngolwani. Uhambo lwami engiyenzayo luvuse indaba ukuthi benginanzelela ibhora lethu ukuthi hayi ibhora lethu alimanga kahle. Sadingisisa ukuthi inkinga ikuphi. Nosibona ukuthi inkinga lapha ukuthi khona youth football yethu seyafa. Akusela youth football. Lapha esaphuma khona thina. Sikhochwa ngobo Ali. Manje sibona ukuthi khona ungcono sihambe kuma regions wonke la siyohlangana labantu. Bona ama former coaches lama coach abakhona, lama legends, lama former players, omama labo baba, lama administrators ukuthi sizwe kibo ukuthi khona bona manqabe bona ukwenza ukuthi khona singabi le junior football kuyini. So singukuthi sikhangela konke lokho ukuthi ama regions ehlisele phansi kuhambe kuma province size sefika kuma district lama zone. Si encourage abantu sisebenze labo. Sibadingele sibadingela ukuthi khona lathi sibayenze ukuthi khona besebenze kuhle sibili bekwazi ukuthi no siyabananza. So into khona ukuthi singukuthi khona ama region wonke lawa kube le development. Kusukisela phansi sibini from under 6, under 9, under 11, under 13, under 15 and under 17. Yiko kumele siqala khona. Indlu manxa yakhiwa iyakhelwa ifoundation yeqalisa. Iyesiyakha kulezi insuku yala foundation. Yiko ama players ethu engayikhatshana bengaphuma babe semazweni. So besicela ukuthi khona abalandeli bethu besinika ithuba labo ukuthi khona bekezele ukuthi khona sikuqalisa phansi. Ukuthi akuthatha isikhathi esilutshwana kufuna isikhathi eside. So sikucela labo coach abakhona ukuthi bebuye besincedise ukuthi sicoache khona phana phansi ukuthi sivusele ibhora lama juniors, youth football le lama academy la khona sivuselise konke sikube khona. Kule ndaba ehluphayo kathesi ukuthi khona abantu laba ama youth development ama academy bathathelwa ama players ngabakhulu. Kulomthetho okhona oweFIFA okumele kube khona ezifa ukuthi khona umntwana engakhuliswa ngumuntu kumele kube le compensation. Kathesi vele ezifa lapha sibhizi sifuna ukufaka imithetho sibe eqinileyo ukuthi umntwana amanqane eminyaka engaka esihlala ku academy ethathwa i-team division le division le ukhupha malini ukwenza ukuthi labana aba develop abantwana ukuthi labe beqinise sibili besebenze kakhulu bekwazi ukuthi kule inzuzo abayizuzayo. So siyacela sibili ukuthi khona abantu bebekezele ngoba into lesifuna ukuthi yenzakala sozithatha isikhathi esilutshwana ngoba thina sikhangela sonke ukuthi i-national team idlala njani, but i-national team ivela kuphi? I-national team ivela khona ngale kuma juniors wona la. So sifuna ukuthi khona silungise lapha esavela khona, sibuyele lapha esavela khona siqalisa khona kuma juniors sibili sibuye isikhathi siye phezulu.